nembak di aku ya. Woi, trek mantap kawan-kawan. Sabar aku dulu kayaknya. Wih, gede ini. Survei lokasi danau. Danau apa pun jenenge iki. Golek-golek penampakan iwak. Posisi ini kayak nggak memungkinkan. Oke, kita lanjut nanti. Dan ini lokasi kanal-kanal bekoan atau paret kecil apa paret besar nek ngomong iki. Kayak sunyi gak neng iwake. Enek. Oke, lanjut. Gak. Gurame? Iya, Pak. Gurame apa nila? Gurame. Enak tau ya, apa ya? Oh. Pesol kontrak mesti. Pesol kontrak. Wah, mosok samono gedine ombake. Iya, iku iwake ketok. Alah sing mlayu ku mau gak ketok riko iku. Ombak gede. Oh, lah mau iwake ketok iku mesti mandek wis balik nang iki mau. Lah geser nata nek nggone. Woi kono. Nembak di aku ya. Woi, trek mantap kawan-kawan. Sabar aku dulu kayaknya. Wih, gede ini. Patang jari, tolong jarinya. Yuk mantap. Wih, mantap teman-teman. Trek gurame kita. Trek gurame. Mantap, lanjut. Aduh, nggak kena wah. Aduh, foto kasar itu mau. Nggak kena yo. Iwak nilanya leterin.
strike teman-teman. Gurame lagi. Mantap. Oke, lanjut. Oke teman-teman, strike lagi kita. Mantap. Gurame lagi kita dapat. Aduh, sabar cok, sabar. Kan gurame. Mantap, lanjut. Oke teman-teman, ini kita mau pulang, cuman dapat sedikit gurame 4 ekor. Mantap, kita lanjut videonya di lain waktu. Ini spot di danau. Oke, jangan lupa subscribe di sini. Nah, ini di sini ataupun di bawah tombol merah. Jangan lupa nyalakan dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku udah ngupload video-video baru. Mantap, bye bye.